peace initiative su mande ba because ultimately haying se hek yadra kansida hojik jaga se karai de no KZC gi area se jeribam dar lebra Kampupi da lebra Kampupi da mi boycott to grabini na honorable deputy CM su mawalo de KZC no like su idea dum function to Manipur government dum chalai to ba ngame haire na han ta tho do so ina mi kunma thoi de thadok pi re di din no KZC no walo de haire gan leira pot ne ba Kampupi size so where does the relevance of KZC stands later bunina Moi ki damak tadi moi ki relevance sagat ningai ki damak ta adu to ba ta ba ne ba because stalemate se adum continue to ba ya da bagi moi su political relevancy create to ningai ki damak ta ne ba adu ki maram duna this has been viewed as an appeasement policy of the Kuki subscriber adu taradi it's a dangerous game for the indigenous people of Manipur adu ki maram oiduna akoina haijeri is a last 3 years heck hobody ngasi phawbada ahing dang leitana ko wadan adum kok thadaraga wari sanduna we have been following we have been a part of this crisis adugi maram oduna hoisu hai hodadi yadabagi maram oduna haibagi one so I think we have to wait and watch go time is the best judge so government ki policy se Kuki zo council ga moi ga unaba se if they really have the intention of bringing peace akoi yengba tare because Thadou oiro zomi oiro mar oiro mizo akoi kambu singnadi maitei ga khatna bagi di hojik as of now later banina so Kuki zo council ga honorable chief minister gi discussion gi meeting se yamna crucial oi aduga maru oina inconsistent statement di adum thola khare so far asomna buffer zone le ai asomna leite hai ko asomna cc hai inconsistent statement hai tare adum thola Manipur sarkar gi oina not of discussion hai tare chief minister ga moi gi meeting gi official ni na ko unofficial already di record liya do su yai ba officially invited official meeting ni na not of discussion memorandum of not kari kara verbatim gi dum lega adugumba mayam se people we want as a people of Manipur if it is for official the korabani na so we want white paper the karino hek ngang na ba iba mayam sing se meeting attendance present attendees mayam sing se prajada pibira adi ko yes transparent yes people will believe more into the present government anybody so called Kuki subscribers Kuki haibadi zati na tabani na subscribe to ideology ni na ko idea to thazar adi dum adugi ideology ningba mi singdo even if government or Manipur CS or satay na noibu imfal da lakpa ya na ba silaba tara basu the real Thadou e khoina Kampupi da Champur da atay da ukhul da atay da thamiba hostess da thamiba Thadou mayam se freedom liberation phangdingai phawbudi imfal da di e khoina noina laknabi ba hat pi ba khot pi ba mayam sing se don't expect that the Thadous will accept Kuki subscribers to freely access Imphal. Maram di akoy na kathoki ba pot se yamna pura life sacrifice to ga tholak panina and we have faced lots of trials and tribulation. So I appeal to the people of Manipur ko real problem lies in the Kuki and Thadou gi sigi manong sida yawe moi gi sigi internal problem sina Meitei de should stop to ba Naga should stop to ba ne ba laina se core of the crisis se si sida lei Thadou Kuki or Kuki sida dum lei hai se Michael Dane lakchani si Michael sida ko gi Juliana sudum hairi ko haidi appointment ga se mana lauri ni mina amta unazage haiga da bada amta mina haiga da mana oina haidi that means appease tawre haibagi achauba appeasement policy ne habasimadi yam chauna ure adigi unaraba matungda adugi habidi positive oiba adi karishu phangde adudana tana buffer zone di dum leibagi wafam ju hairi adudana tana KJC gi advisor da attack tawbagi issue su hoji kan thoktana koi Churachandpur irang thoktana khotana ju dum tawri si kari karamba policy no kari drama no aduga tasingna adum yamna adum hangbani ngasai ahanbada shu aina hangjaba habidi makoina taliba demand si officially pidresu piba manba malai si moidi sida changba yare dana
changba akoi chango lao habada lakpada kanamtana kem tawdreba adu akoi gi di dum mitei akoi di ngasi bo khoi lanthokpa yadadana leiriba that means asai thoiba conflict ani sida maitei sina loser malakpa makhoi na oina winner malakpa kaino moi changamnina khoi di satpa yadrimnina sida su dum kem ta khandadana adum amuksu appointment ga semana laura unaraga chatpa sigi matang sida pena dabadi documentic mayamna pena dre adusu unrecognized organization loop amani habasi sigi matang sida Michael gi point of view di kari kamain thamni sigi matang sida di yengba yaba so there are different angle dagi tongan ba angle dagi adum yengba yai ko but agi mit yeng dadi taseng di yamna unfortunate oiba politically deceptive oiba adugumba gi rom da aina di ueba honorable chief minister yumnam Khemchand ga Kuki jo council gi meeting se was a pre and well calculated move neba to bluff the people of Manipur neba or he falls into the trap of KZC maram di iriba my office na kaino do direct to ki kaino do invite to ki neba sigi invitation se kamai na to ki bra hai tare de mu yanara kan sida tharak paneba kari invitation draft to ngai du da venue se mo se phau nei ba adu di akoi baton to rakke mafam du di kamai to do ba haina maram di honorable chief minister na su or asom kambu KZC na su hai di pot se infal mak di nungai roi hai bani na Guwahati da to ki bani hai na masana concede to ki that shows that it was a pre calculated haita pre arranged sigi chithe se formality oina to ki ba yawane ba ta seng na di hoi amarom da di nungai ta ba se te kem na te da official chief minister hai ba se government ne ba ma government oi robani na official da mapanda una ba hai ba se mayam ne khetang hangoi ba waro we ba that is a very bad precedent ngasi ko accept to say in good faith to roba tar ba su puari da Manipur ki puari da dum le ho do ba pot ne ba as a very bad precedent a phat ba precedent ne ba outreach the darkar lay una ba su darkar lay ko dialogue is the only solution only way forward we appreciate it and we do accept it to ba bu former chief minister masamak na su reach out kaya to na Guwahati chatle hai na assembly the floor of the house da adum report to we ba to ga bu magi visit or man unari ba mayam sing se official mata yaw de ba unofficially outreach so he ba doi taradi problem na te ba but when it is official ma hek halla kan sida discussion not ko adu tanare adu tanade decision low de hai ba sing se officially government ni magi office na or DIPR na fajana thoma adi amuka phagatawa adu sunata ba adu gi maram oidu namayam sing se kaino to ki ba and most unfortunate part why de gi nungai de ba khudong thi ba pot se civil societies mayam people to people da yanaba purak ka do ba hotnari ba mana Manipur maru ina Imphal da leiri ba CSOs mayam ga magi marak sida gap leibagum to se sidi kamaina mana ada Kuki jo council dagi lao no sim Imphal da lao aina security piraga no yasin naga do banate haina adugi damakta convince to ga chat pa mi sing du adwai gi sida leiri ba magi mi duga magi marak sida mana trust deficit amalai na re ba hoji now maru oina kokomi is not government is not under Kokomi higher banina message to Karino Haitari. No, nobody can be above government. Government is the authority, they are the supreme. Yeah. Ko. Nobody is above government in democratic setup. Ma Hyderbasu adum madi adum supreme oiganiba. Adubu. Si sida
moigi tongan ba khot na ba adum le jai ai line of approach se tongan ba ne hai na adum khumba ya ba pot ne ba to bodu bu hojik ki se now amaga adum media da adum pa khum pinara khre ba si kwai de gi then how will the Kuki Zos also trust the chief minister when he cannot even convince the people? Yeah. To file high question ama laeba. Aduga maramdi ultimately mana my intention do. Mayam yana ba pusilak pagiduneba. Adu aswagi mayam sina ada magi mi oina toriba mi singduna yada bagi confidence later consider how will the other party also have confidence. Adu ki pot duneba. Adugo honorable chief minister na mistrust lebagi community ani hayeba. Community ani hayradi Kuki ga maitay ne yare pay. Ado sometimes ako'y pumnamak sa Manipuri ne, ado ga Manipuri hay tara di ako'y community kontratarup ni hay. Kontratarup manung doda ani yukat na radi. Ako'y kontra marise. Ako'y gi role se kay to bataba. Tanghul gi role kari oy doba. Thadou gi role kari oy doba. Kuki ga maitay gi khat na ba sida. Yes. Ado kung ba siya na hangjan niya ba? Ado zomi gi role kari oga do ba ko mar gi role kari oga do ba no ba if Kuki versus kaino gi mai conflict se kun thamari akoi se kari no to go do pot se si su faza na kaino to bi de ba so magi advisors mayam sing sina ahum le coordination gi political gi ko te policy gi si advice to ri ba fivam se kamaina to hira ketang sonbra if meeting was that much necessary Manipur manung da ketang neutral place kara Chandel ko kara Ukhrul or Senapati gumba su dum to ba yai aduna trabasu hybrid mode da virtually this dum una ba yai ba adubu hojikti that mode of meeting is not mode and venue is not at all an issue yare haina chat khare ba si the conflict si da yamna impacted oiba Thadou gi IDPs Thadou gi kambu misidentified as Kuki Zomi gi Mar gi Mizo gi moi kambu gi se granted the lower aga as ketang ni hatpa ni phuba ketang irang sagat pa hei ba se kejet si ni na moi ga hanawari sana gi hai ta di my line of approach ne ba so he wants anti-peace ko khatnaba labor missing to hana wari sana ye had my own strategy neba that is his own approach dogodabu pro peace santi pamba koi kambu singsu engage hana to raga tapna to radi phagadoba adubu India government na di mo di pamoy ba because India government na Thadou ga meitei gi marak sida community understanding ay na ngasi sida lakan sida PSO amanta yaudana security escort yaudana ay Thadou gi atay singse yaudra kan sida free and frank da smaina una ba yaba se si normal si sing ba ko ba kanamta na security guard escort pi ba chat pa na te ba adumain to du na Manipur praja mayam se freely adumain na to na ba gi damak sida yam na muru oiba do kaino hai tara di adu gi pot du oibani na if at all without any security or any escort people mohotu da the government should endorse sigi community level understanding sineba adu should endorse to be that dum thing ba when Thadou Meitei came here together to meet and have an ice breaking hai badi ahan ba kaino gi du ne ba ko adu tora kan sida government na thing ba so ay na hiding ba point di government na tingner basu people to people connect say no force on earth can break mo na ngamde ba ting ba ngamde ba so adumay to do na hojik lady ba angle to pa da mo kaying se ba kasi discussion ama oina Kuki Zo council se karira mo se Kuki in P Manipur ke proxy ne ba Kuki in P Manipur se kanara mo se kaino ke proxy ne ba any Kuki tribe mafam marang later ba 2003 da here and there chungsil la kan se da legitimized to ba fraudulently unconstitutional illegally added any Kuki tribe scheduled tribe oi ba adu kambu gi proxy ne ba Kuki in P hai ba siso adu taradi sig Kuki in P se moina kari to ba moi se kanana back to ba naron na 40 plus Kuki militant group na back to ba adu da kanana ate
church Kuki Baptist Church convention Kuki Christian Church ate Kuki Church na moise dum back to pa aduga kariga CSOs mayam sina Kuki giming sida KSO Kuki khanlai long PD and that ate sina moine back to raga moine target se kana Thadogi population da Thadogi lon Thadogi jati Thadogi furup custom culture tradition everything se moina Thado sing se munbira aga Kuki gi ni haina portray to raga last 7 decades se moina successfully Thado population se moina sizinaraga suppress to duna captive da tham akan se da ngasi gi Thado gi hana khongjai haina ipaipuna khangjar mang khre ba adumai to duna sigi pot se Kuki gi specific gi problem ne ba nange gi mete da sokte nange naga da sokte nange kanam da sokte Thado na khang dum lak pa ne ba last Thado gi Kuki as such later banina entity se any Kuki tribe phang akan sida mito mayam changsel akan se Thado gi population se namphu da naga ga su khat nan ba mar ga su khat nan ba zomi ga su khat nan ba mete ga su khat nan ba ko adumain to dun nga si se mayam sing se we are in a very confusing stage adugi marak suda sacrifice to raga tholak pa ekhoi mayam sing se ngasi se ina haijening ba ekhoi hairedi Thado kangbu sing se we dedicate our life, we dedicate, sacrifice our life, and came out and say we are Manipuri, we are indigenous, akoi homine, akoi Manipur kangani, akoi mitop khandok kani, akoi Manipuris are home. Hai la kanjela kan moi na lakne biye ba. Metegi hui, si lakna biye ba. There's no harm. Ko kasukai de ba. Hozik se adu lakna mayam sing se moi se narrative da peace se mahusagi normal si se adum lakra badina kap na badi violence can never be a new normal adugi maram oiduna maksupati adum new normal oiba yae ba social distancing can be a new normal that can be practiced whereas kap na ba ninti kap na badi new normal oiba yada ba gi maram oiduna moi se hojik se Kuki Zo council se political fortune oiba opportunist khara moi kambu singi apun bagi wane ba Kuki in P Manipur na tribe atopa dagi individual mayam sing se adugi virus na tangsin akan sida suppose Henlin thang le Kuki Zo council gi chairman haibase vaipei dagi ma se loksil lakpa adu coordinator haibase Kuki in P gi ch ajang khongsai haibase Manipur gi moi gi adum supreme adum paiga doba aduga paite gi dagin za vol zo tribe dagi kari thangjamang haiba gumba se moi myam se individual level sida ko kan sida KZC haibase tribe masuk pulih haina mamong wan ba adu proxy di oi ba asima yang sing se they beautifully portray cosmetic oina phatsana ko teira kan se da moi se mamong wan ba sidagi moi sina kari to ba su extend to gani highway hangani haina Bharat Sarkar na Kuki Zo council ga khoi wari sana ba ayama lekre haida kan sida they are bluffing the people of Manipur ngasi highway hangba chatpa meitei chatpa yabra ya de ba adu Bharat Sarkar na Kuki Zo council se moi gi design moi gi season na ba ningai gi damak ta thambane ba to bluff the people of Manipur adu yare phare president rules chahi ama hena chathaba yadabadina constitutional obligation ama lebagi kai to bagi hai taradi moi se government se sem de yadre haira kansida honorable deputy chief minister da Khemchand ki gens hap khrepa aduga honorable MLA LM Khaute ga ngursanglu sanate mabani se swearing in ceremony da imphal da lai na kansida Kuki Zo council sing se saw khrepa saw badagi moi na boycott ai na to khrepa does it hold any water kana de ba moi relevance later yes ko adogi maramodra moi irrelevancy hai tare moi significance adum hantharaga adum la kanchida as som side da chochampuna mantri ma phangani adugi su LM Khaute zomi ma da phang tare adu tare di yaroi haina political fortune ma yam sing to khalla kanchida by any means the psychot or henglip gi MLA ani si marak se da ma se pi da ba yatre haina kan lobby to ningai gi da makta moi sina opportunity may am to create to ra kan se da they bluff the chief minister proxy dealing to ra kan se da chief minister se invite to hal bne ba to ra kan se da oh phare haina chief minister na so in my opinion I believe that
in good faith as meeting di yai madi dum casual ni na anywhere yai shanti ki odi yai hai na laina khanto aga chat pa oiram gani ba but for Kuki Zo Council this is the opportunity because they need honorable exit ko glorious exit pa me ba adigi maram oiduna Kuki Zo Council kangbu singi damak sida sigi se yamna opportunity afaba amane ba that is the reason why moina statement thola kan sida ice breaking ni that means sigi meeting se moi ge damak ta success ne ba success oibagi ice breaking ne ba ado ita because they were irrelevant oi khre adu chief minister ga amu wari sadarak pani na ice breaking ni hai kaino chief minister bu moina fajana proxy dealing du success oi rabani na moina ice breaking hai ba tare ne adu mai to duna moi gi pre plan meeting du success oidra adu di odum oiba yai from the chairman da amu attack to sigi backlash se lekte ba chairman da attack to rak pa se zomi na chairman ki yum se zomi ki area da leibani na he was once an ardent supporter of zomi zomi ki hardliner ama oiram bade ba ngasai Kuki ki virus tu na KZ si ki proxy tu na KZ chairman tu zomi ki side ki lotho kan da Kuki Zo da hapchin ba yiwane ba adu ki zomi sing chena nang na thok to nang chief minister ga unabadi ka sukai de ba ada han ban te ba chairman direct to se nang na zomi ki area da to raga zomi ki against interest da to ba zomi ki mantri phanga do ba nang na Kuki rom da henglep ki MLA da pisin get to ba adu chen ba je dare ki kem mete ga suk nang na da ba thanon da kaino da songtal da leba je dare kembu lotho singa da bu mete ga nakna ba amata su ta da ba nang na kaido ba gi ko zomi gi interest da kem se lotho hai ba da gi haron sing sau ba adu mayam to ba da gi internal gi crisis hai tar internal gi problem gi maram du na to hi ba wa ne adu to ra kan si da asom gi proxy to ri ba Kuki kangbu du na zomi gi area du changge to ra kan si da army mayam na forces mayam du na sialmat da lighthouse hai ba chu champur gi police station yo ding du da barricade to ga thing ba yu wa ne ba so this has nothing to do with the KZC and chief minister meeting ma ge attack to gi ba pot do this is purely their internal ne ba adu KZC ki chairman na su kari gumba zomi kangmu sing se mantri hek phangwadi government se hek paisilla di chu champur de khoi do sata ga ni hai ba gi adu ki pressure mayam du punchil la kan si da chief minister du da as nampu da baton to halakma man ba manam di pre arrange meeting ni na adu gumba moi gi specific problem ne ba internal problem do na that disturbs and destabilize the law and order and it affects not only to the Meitei naga da su atei ti lo effect to hi bane ba sigi Kuki ki specific problem mayam sing se akhoi na khangba mathau tai ba dugi manam du na thado akhoi na sigi dealing KZC ga chief minister ga dealing se proxy dealing proxy dealing ni na this will not yield anything adugi maram du na as a concerned citizen ama oina it may change or it may not change but puari da lehona na bagi thamna na bagi damakta we are raising our voice because there is nobody other than Thadou who understand the inner dynamics of the Kukis. Kuki ki inner dynamics se Thadou khoi henna khangba leita badina khoi ki duty do lautho oga haiba du natana to pa leite ba whereas government amadu authority moi ki mathau ne ba to consider or not that's their sole authority adumai to duna sigi to riba pot se sometimes peace initiative su mande ba because ultimately haying se hek yadra kansida hojik jaga se karai de no KZC ki area se jeribam dar lebra kampopi da lebra kampopi da mi boycott to thok rabni na honorable deputy CM mawalo de KZC no like su idea dum function to Manipur government dum chalai to bang me haire na han ta tho do so ina mi kunma thoi de thadok i re di din no KZC no walo de haire gan leira pot ne ba kampopi size so where does the relevance of KZC stands later bunina moi gi damakta di moi gi relevance sagat ningai gi damakta adu to ba ta ba ne ba because stalemate se adum continue to ba ya da bagi moi su political relevancy create to ningai gi damakta ne ba adu gi maram du na this has been viewed as an appeasement policy of the Kuki subscriber adu taradi it's a dangerous game for the indigenous people of Manipur adu gi maram oiduna akhoi na haijeri is a
last 3 years heck hobody ngasi phawbada ahing dang leitana ko wadan adum kok thadaraga wari sanduna we have been following, we have been a part of this crisis adugi maram uduna hoisu hai hodadi yadabagi maram uduna haibagi one so I think we have to wait and watch. Go, time is the best judge. So government ki policy se Kuki Zo Council ka moi ka unaba se if they really have the intention of bringing peace, ako yeng batare because Thadou oiro, Zomi oiro, Mar oiro, Mizo ako kambu sing na di may tega kat na bagi di hojik as of now late na na so Kuki Zo Council ka Honorable Chief Minister git discussion ki meeting se yam na crucial oi aduga maru oi na inconsistent statement di adum thola khare so far asom na buffer zone le ai asom na leite hai ko asom na cc hai inconsistent statement hai tare adum thola Manipur sarkar gi oi na not of discussion hai tare chief minister ga moi gi meeting gi di official ni na ko unofficial already di record le ya do su yai ba officially invite official meeting ni na not of discussion memorandum of not kari kara verbatim gi dum le adugumba mayam se people we want as a people of Manipur if it is for official the korabani na so we want white paper da karino hek ngang na ba igiba mayam sing se meeting attendance present attendees mayam sing se prajada pibira adi ko yes transparent yes people will believe more into the present government 8 1 times again. Okay, thank you very much. Michael hauji khoi gi Juliana su hangiba aidi ngasai Kuki si ahalaman makoi gi ahalaman ipa ipuna tambiram badadi Thadou khongsai si Kuki ne hairame haire ko ado mama samuk su Kuki se who is Kuki se kana no khangri hairi ba kana se Kuki no na adagi ngasai gi any Kuki tribe ki matang ama simri yauri ado sigi chayet na ba lairi ba se khoi ojamai kelan su hairi ba Kuki gi matang da kwai dagi khang ba se Thadou dagi he na khang ba se laira roi hairi ba adui bata ga di Julia gi mangon da samam na ba lairi ba sisu clarification phang ba dagi viewers sing da su dum sigi chamam na ba se haidi Thadou se Kuki ne haire natre mu haire even hojik su mu hairi Thadou ga khongsai ga se Kuki ne na moi halaman no yam na di takpira me haire sigi Kenoma misunderstanding amadi laitra Jamaica basi tangai phadana Jamaica na su Kuki gi matang da di Thadou na khangbadagi kanam tan hena khangaroi haiba wafam amju thambi banina si amtang thambi badi chumra haina khale amtang thambi oja yam chume adune hobadagi right from day one who are Kuki se koi identify to ma thau tai haibane ba koina we are the one who say let's identify Kuki foreigner ra illegal immigrant ra karira you have to identify Kuki haibane ba don't see all communities as Kuki in ubiganu haibane ba adu that was the when we raised this akoi na si head pusela kan da atop laeba first 36 community ni haina akoi dum kaino gi maro ina honorable chief minister yumnam Khemchand su haieba 36 manung da khatna ba ani ne ba who are the other 34 34 singi role do kari no ba what they have to do adugi question do ne ba hojik yes Kuki do thidok tabadi su ya yaroi ba because ethnic se akoi ji Manipur se Kuki naga mete gi lam na te ba multi ethnic ne tri ethnic na te ba tri ethnic ne ba so hojik naga budi community kunni thoina punsil akan da common ethnic name oina leibane ba 22 communities came together and form a common ethnic identity called Naga. Adu di make sing ba. Tangkul na ngasi Naga na te haibra. Haide ba. That means they are Naga. Ngasi se paite na Kuki ni haibra. Haide ba. Mar na ngasi Kuki ni haibra. Haide. Adu mo Kuki na tre. Thadou ngon da hong Kuki ni hai na adi Kuki na te haiga ni ma. Adu Kuki kana no. Ado tare di by virtue Kuki leite ba Manipur da leite ba singdu ekoi na kamai na tora kan sida si yosilak pano hai radi mafam marang khang da ba mitop here and there adagi lakpa maheiron dagi leite ba hojik di any Kuki tribe se legal status ama phang rabani na moi di struggle di yam kui hre da na Thadou gi lon bu Thadou Kuki ni hai na munbira kan sida Manipur moi na politician chu pai ba MLA su loi na moi oi ba
charge loin na moi oiba naron so more than 40 organization amuk ko oiba adu thado bu mut khre na thado di yare phare thado mut khre noi ke gi mete ga muk khat na ba noi ke gi naga ga khat na ba noi ke gi zomi ga muk khat na ba adu highly adu gi we are the worst victim of Kuki supremacists adu da gi ne ba Kuki supremacist extremism Kuki terrorism thola pa mayam sing se adu government of India na adu violent oiba Kambu do season na kansida nagaga meitega laloba kambu theng na bagi damak ta season na rakmane ba so adugi maram oduna leitaba Kuki se hoina atum endorse to batara di yaroi ba adugi ne ba proxy dealing haibado thado kambu ne hoina sigi chief minister ka KZ sigi dealing se proxy ne ba adugi maram oduna null and void koiro can adugi do mawalo dre haina declare to thopio hairakmane ba adu because tumna gisu adum peace restoration process ki damakta kaimta kanaroi ba ama karne ei khangde ngarang na han chief minister na unaraba kambu sing to egi matam loire oza adum hairakani ba after 1-2 years ei oidre adum hairakani ba adu kotu na mafam manang togani kaino chandel na ukrul na dum togani ukrul cooking pi kadai check rage leitre working committee muka working committee kaino adu leitre adu adu gumba proxy of proxies mayam adum sanaba kambu singduga adu mahutu da law and order do phajana individual rights amado phajana restore to bio maram di example police se kande basukya yade ba police force se maram di ultimately law and order se you can get financial autonomy you can get anything Manipur bu kai drabadi police se DGP se makatang ne ba Assam da Bodoland da oiro DGP se makatang ne ko Dima Sao da oiro Karbi Anglo da oiro 6 schedule phangrabo su DGP se amata dum pulli ba ado itaradi Manipur ki DGP Manipur police se effective ohan ba mathau tai ba adu ki damakta strategy yat tabi da Kuki ki lan to ba kambu singdu appeasement adum to ba taradi yaroi ba adu ki damakta ne ba thado human rights se thado Kuki na captive da thamba se nampu da thamba mayam se hostage da thamba mayam se thado kampu pidagi imphal da lakpa kiba cho champu dagi imphal da lakpa kiba imphal da leba ekoi thado se cho champu da hanba kiba imphal da leba ekoi thado kampu pi da hanba kiba mayam sing se simayam sing se lothok tringai phawudi meite IDP kampu pi da cho champu da mayum da hanba ngam gadra ngam moi ba yes adugi maram duna entire 35 communities gi lami se problem se Kuki ga loi problem le nei ba adu itaradi Kuki ka nano hai je phasana thidok pa mathau tai government na adu mayam sing se thidok tabida who are the real stakeholder KZC se kamaina hekta wari sanare ino on what basis kari basis tano ba KZC ga phalak wari sana adu mahutu da mizo Kuki singa na taba lao phasana leo Thado phajana leo zomi lao wari sana se on that body vungjagin walte gi sulei phajana ai MLA colleague ne phajana to hoge to da mahut da asom sai gi priority anti peace kambu ko anti mete oiba anti thado oiba anti manipur oiba kambu ga masagi emblem phaw da manipur gi map phaw su na thamning da ba kambu duga hana wari sana ba adu gumbarom da focus to wari tactics amane but personally adugumbadi proxy ni aina dum khanjai ba ko so most importantly identification of Kuki is important natrabadi misidentification gi maram oiduna hoki khuding mang se adum siba tai ni ko so multi ethnic se da ethnic sensitive se oye ba yamna kanano mana kaino ma to radi pijati khuding mang loin mak chongthorok pa gi yamna ethnic sensitive oiba state Manipur si sida ethnicity mayam sing se phajana masa gi khang sigi identification sin han to godabu Kuki ga tham gi base identification gi matang si khoi gi base year se 1951-61 gi si masung leire ko adu gi du Manipur gi aseng ba i thidok se haibane ba ne ke no ma haige census NRC haibasi National Register of Citizen maming challi ba mi singi du thidok se haibane ba adu gi du even Prabhu Jesus su ko magi matam du da Kaiser Augustus gi matam da ne ba adu gi matam da su BC 6 ta gi na kaino gi AD kaino fau da even Jesus Christ
was magi ming phau do Kaiser Augustus the mama mapana chalaga thambane ba that means ma se phajana record thamam bane ba likewise akhoi Manipur macha se haukip sing se Burma da gi su la eba matam du gi honorable MP Paukai haukip he is also haukip mana 1500 Burmese Kuki refugee la haina Manipur macha ma oina mana report pi ba home ministry da 1,500 families do ying akan se da haukip yam yaw chairman su haukip secretary su haukip ne ba so adu ki maram uiduna akoi gi se illegal immigrant refugee foreigner hana high batar basu who are the legal residents legal residents se define to dringai mamang da nang su foreigner ni high ba ya da banina government of Manipur na Maro in the Chief Minister Nong Thongbam Biren na mana risk lower aga identify to the by their definition se indigenous person hai ba se Manipur gi yel homi kana kana oiga do no haira kan se da number 1 meitai ko number 2 da meitai pangal number 3 recognized scheduled tribe hai ba ne pa by that convention 34 recognized tribe aduga 35 36 meitai pangal to do idi adugi convention basis lak pi ba ne ba adu mak oi rabasu adugi 61 December 31st mamang da mama mapa aduga Manipur da adum lehoba tara di yai adum atung da lakpa kangbu di indigenous haukip oi ba ya thado oi ba ya indigenous oi roi hai ba ne ba so ado edi legal residence gi indigenous person gi definition di mai cheng lai khre then now next one who are the illegal immigrants thedok pa identify ko detect to ba yare dana adu ki tora kan sida ei se kari gumba Burma da gi or any atop sansar da gi lapata basu 61 matung if I cannot find my family tree here in Manipur then I will be categorized as some status ma tham you hai bne da adu gi do Manipur ma cha khoi na kari ki ga do 1961 is very near very recent ne ba to se 61 bu even 80s 90s 2000 power to be se ba to be se ne ado already at least people's ki aspiration to mapung pagani da na we can start a new beginning ado ki pot do lebani na problem se Kuki ne Kuki is the problem who are Kukis hybrid ne ba khoi ne ne ba mathau tai se khoi loi hang ga do ne ba who are Kukis hybrid mathau tai ba kap na ba hat na ba sentimental oibagi because of life loss property loss ko aduga all kind of memory loss labor tarabasu matam duda hojik di approach se new approach se thola consider Kukis hype se akoi su we should start asking people nang Kuki ra hai Kuki nate wifi ne Kuki nate thadou ne hai adi yes we have to accept adu din nang Manipur machani ko nungsi cham lemina se ko hai ga do ne ba if they agree then they are our own people so legally issue se tapna 1 2 3 da pai khat ka do ne ba priorities la ka do ne ba lo ma pula mix to ra ka da kang kong loi chai halis ne ba so I think identification of Kukis and differentiation of Thadou and Kukis si ani gi pot se very important because the problem lies there problem du da le ne adu ina si haira kan si da Michael se mathan da ne mi su lai ta bane self style ne matung in da bane mai te gi si ne sina to ra pane hai ni ba hai yes no ka su kai de I'm okay with that but be ready to face NRC why you are afraid of NRC why you are afraid of NRC if you say you are Manipuri why you are afraid of NRC adu sungam de Manipur kan se no gi su la lo ba kang bu na su Manipur kan se hai kre ei ba tham kre to be abide by the territorial ki nang kri ki ba na hai ba di logic da chat de ba moi si di adu gi maram oi na akhoi Thadou akhoi na to ri ba mayam se pura sacrifice for Manipur integrity and Manipur ki cause ne ba and we sacrifice one life mi masu si ki ba ne ba si gi santi ki damakta adoi taradi anybody so called Kuki subscribers Kuki hai ba di zati na tabani na subscribe to ba ideology ni na ko idea to thajar adi dum adugi ideology ning ba mi sing do even if government or Manipur CS or satay na noi bu imphal da lakpa ya na ba silla ba ta ba su the real Thadou e khoina
Kangpopida Chuchampurda Atei Ukrulda Atei Thamiba hostess da Thamiba Thadou mayam se freedom liberation phangdingai phawudi Imphal di ekhoi na noina laknabi ba hatpi ba khotpi ba mayam sing se don't expect that the Thadous will accept Kuki subscribers to freely access Imphal maramdi ekhoi na kathoki ba pot se yamna pura life sacrifice to tholak panina and we have faced lots of trials and tribulation. So I appeal to the people of Manipur ko real problem lies in the Kuki and Thadou gi sigi manong sida yawe moi gi sigi internal problem sina Meitei de should stop to ba Naga should stop to ba ne ba laina se core of the crisis se si sida lei Thadou Kuki or Kuki sida dum lei hai se age mind tham sake. Okay, thank you very much. Yamna si kitang kuptha yam kuptha ga da topic ama kha koiri tangai phadana ne Michael sisu tongana topic ama oina tawba se tawba mathau tabra na khale still ID khoi Michael je hoji thogla aga sida freely khoi panelist oidana speaker oidana ngang dan ai Thadou si Kuki na te har ga su mayam da haukip tung da haukip ama napim ni na mayam sida misunderstanding kani chamam na am khak lai base Thadou si Kuki na te harak pasida even na hoji Imphal da phajana lai ga su tongan ba haukip ta ba ma ta matung da haukip nappa gai si Imphal da lak pa ki dana Delhi da lai dana swain to ba mayam am yauri ba duna kamai na tawri no si karai de kamai lai no ha ba gi chamam na ba khoi bo ma bo dum chamam nei hai sini sigi matang se nong phajana mayam da su tangai phadana yam khangan ba si mathau ta bra na khale sigi topic ama chume ado ai last ta kan ma tham jage ngasai Juliana hai ki ba pot do Meiteis are the most accommodating kaino zati amani hai nei jo dum tham ninge ba bana yam phamal le hai ba accommodating oina ina season na ke wa to go because yam na accommodate to we ba so when this conflict came up stalemate da dum le re ba ko city who will take the first move khong su chat ke hai di yet na first move logo dobra right na karamba na first move logo dobra hai ba se thina de ba hekta adum somebody has to take the first move logo ma thau tai si stalemate si si da akoi na kan na haira kan si da Imphal has to take the first move Imphal di kana gi tabra state capital amani adi kana ta ge Meitei adu Manipur CSOs mayam na first step low view hai bine koi na request we ba moina su lastly first step low bi re first step low ra kan Manipur CSOs mayam na maram di people to people understanding mathau tai ba that is called community understanding akoi na wari sanare kari basis da wari sanare Manipur CSOs kokomi amu ko F4CS arambai tingol kari we discuss akoi se discussion negotiation se point manga da to number 1 truth telling achumba da no betray no arandam ta yaw the truth telling number 1 number 2 si da non violence resolution violence yaw roi do bune haiba parameters ani subane ahum suba si da justice everybody deserves justice justice seeking ko si da wari sana bane ba mari suba si da mutual respect Thadou should be respected by Meitei should be respected by Thadou. See respect pinase. Mga subay sida adu the way forward the common goal identified to me. So what will be our common goal? We are going to live together, and if we don't have any common goal, it's not possible. How to consider identification of common goals? See point mga 5 parameters. See sida Thadou gam Meitei ki community understanding so wari sanay pa. When we try to discuss all these things, government of India. Government of Manipur does not encourage us. When support su PP de ba. When bulldoze to consider 6 August the sida like government always wants zero risk free. When you mathau kari rai bab su ta de ba. So that is how it started. So hantak thodok se government of India na fazana design to consider to bune because they meet everybody. Government of India na Thadou su unai Tangkhul su unai Kuki su unai maphamana all agencies no yam lay ba brand Moina loi khang banina they design in these ways maina se to already fagani haina government design to gain some geopolitical benefit ate te ye benefit phangningai gi damak ta to hi bane ba so for government of India
is a huge success. Even government topple file, even SU agreement extension file, hai ba mayam sing se ina yinga consider these are all government of India ki policy ne ba adu ki maram oiduna I don't know the unity of the indigenous people of Manipur is very important. Akoi punda basu ya de because when Thadou Meitei came together, can any force divide us? No. Muna thingba ngambra ngamde ba. Last of what they can do is hostage the nak thama consider do to way one nga city 800 na te Thadou me ama tum tung ilaga dum la kreba. So akoi punsin ba mathau tai go politics, electoral politics, let it continue. That's the because India ki samvidhan matungina there's a mandate, but let's not fight. Let's not misuse those power. Ko adugumba arrogance se khetang Thadou consider to se adumain to taradi I think we can come back to normalcy apart from main cordo Thadou Kuki or Kuki gi identification do gatoradi I think and this will be the best way forward to solve lasting peace ki damakta dum to higani because when that happen government of India will not use any of the indigenous community as a tools to moigi mapung phana na ba ki damakta Meitei la ba Naga la ba to ningai ki damakta Thadou season na ba Kuki season na ba mayam sing later roi ba when we came together and unite together.